Inday Gin and Elsbeth Sore. Ready? 3, 2, 1. Tayo sa Kabatuan 2024! When you hear this sound, you have triggered an event in the world. Kabatuan, 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 Kabatuan. Sa Kabatuan 2024! Thank you so much, AJ Lion, Inday Gin, and Elsbeth Sone. Representative the Brothers Magnetic and Co. Jordan. Okay, next standby, D7, Ditech, and YK. Representative DST, Waling, and Prime Brothers Audio Classic. Ready? 3, 2, 1. Tayo sa Kabatuan 2024! When you hear this sound, you have triggered an event in the world. Kabatuan, 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 Alright, thank you so much, Yayami, and of course, Stanley, and ang sabiyak na tugada, ang Kingston and the Mariners. Okay, thank you so much, partner. At isingan naton, no? Sa mga taga-Kwandra, sa mga taga-Igbaras, isingan na mga puwersa, no? Sang ilan sa nga mga entry sa karon. Isingan naton,
Kiefer, Dive Tech. Sino itong isa? Wise Plus. Tatlo sila. Okay, so once again, Kiefer, Wise Plus, and Dive Tech. Ready? 3, 2, 1. Taimog sa kabatuan 2024. You can trigger an event in the sa kabatuan 2024. Taimog sa kabatuan 2024. Thank you so much, Kiefer, Dive Tech, and Wise Plus. Sa kabatuan 2024.
Sakabatuan 2024. Elstar and Salt and Tear.